Amai mama munyina muache emma muatna sibie maha eye Sompa 93.1 kumase Brekro na woti yenka ewo sunyane Sompa 98.9 Samwa hudo ye na yaboaboa no sia bremu no ena yede eba be somo kase ebo kwan so na ye kai se Facebook ye twafa ho eye Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana YouTube no enso eye Sompa TV Samwa wodo ye na yade baba somo no de motinti mani bi ene se Penny Pebi ya wano edi ni juma ewo Kofiana International Peacekeeping Training Center wade kwakwabo ama aban no efa bokun sensem a ekoso no eho emu nsem wa ha ebusua wo beti bie sanso enamrahye badwani bi ya wano so ewo MPP amanyoko ni mu wano so chese Ghana sika semba bi agina sabre no ene ma hya dan toto ye be ye den ede ama wonom abato a edi yanim ewo afi edi yanim no emu na sabre ya ye ka se national security for bi nipa bes edumiensa wo kiremu omakodi senseme ewo aprosifo nsem de bone ena wonom eyeye na yenua Christian achucha sam ya wono kodi senseme ewo Turkey asase wo so ye no esi ho no emu no sabre ye kasa de ba mo wo kitade a enkwanti menye wato na nanom nsiedo sen ena Ghana for ejesa ensemi ni afofro ena no pe wo hene ire maame akua yeboa esiama matena se ya medema no ebegu ho asew ede amamo na my pike wo ha wo be mi chidom sanso ena Dr. Sly wo hwe MC ahwama DJ Rocking so ebo chidom wo enya asem ketobusia ye ntwa ye homla ye ba ensem ni mu nkyeremu nyina no yetimi ede abesomo ya ba Sompa Ebusia ya na mu ase ensem mu nkyeremu enie Bokun sensem ya ekoso entokwa ya yesese bisumuna suja no ubehu ana se edume wo ana sapeja ne mu biem ama nansen ene adehia dodo na no ena wonom ho ekomo ewo entokwa nim empanyimfo dodo na kasa senke be ya asumdwe bo wonom hwe na wonom entimi enum anofi se bokun sensem no ase eye bunkam ede afa Ghana empanyimfo eso eno enenam so ama director of Faculty of Academic Affairs and Research ewo Kofiana International Peacekeeping Training Center yewra anan kwesi eni wade atudwa senke be ya aban no ma ne homne so na sade bokon sensem no esiko no eya yese wo menye yedie ene ade hia pa se wo se ye no yentimi nye de nyina da ni nyina ekwa akodi bokon sensem na chinte no ebraso se wonom tena se na wonom epe anopmesi betimi aboa amo mani ema hia ye no so no yetimi adwene ho bi But there are two possible. Either there was no intelligence failure in that sense, that the intelligence was picked up, the analysis done, and then it was sent up the chain of command, but at a certain point was truncated by somebody. Two, when His Excellency the President expresses his disquiet about the possible dangers that this might cause the country, I think the real question that should be asked, particularly knowing and learning from the Yendi crisis, the Dagon crisis, is for him to question who ought to have gotten a handle on this. Where did the intelligence get lost? Because I've spoken to enough of the people on the ground to know that the reports were written and they were sent up the chain. So where did they get truncated? Whose interests are being served? This is no more a Boko crisis. This is a Ghana crisis. Because if we had time and I had to disaggregate the multiple interests who are feeding into this thing, they're not only located in the northeast or in Boko, they are located in Accra, who are exploiting the insecurity through the trafficking networks, are also benefiting. The kinds of blowback that will happen if this new chief enters Boko is that no amount of military force will be able to quell the anger and the violence between the Kusasis and the Mampusis.
Ebusiafo Professor Kwesi Eni wano ayepenyi kwantrefo ya wada Faculty of Academic Affairs and Research ano ewo Kofiana International Peacekeeping Training Center ena watche se enya bakofo nko ananya sede ebinom ewo nkran na wonom eye takra wo gem wonom tutu ensem gu enkofo som wo ho no eye ade ebra so se yenyina yehwe ekaka ene aban panyifo no na wonom epe asomdwe edema bokofi se bokunya asomdwe a o my Ghana nyina so enya asomdwe here to asem no so concern from di amra hyebedwani ya wogire mu mra hyebedwe fredi ma de hye omo subin abato empesia so santimantem asenom eyo nmonya for Eugene Boachi entry wono so de kokobo akwa ma ban no ene ne mpanyimfo sada roma wonhwe na wontoto ne mankanka ne sikasem ye ewo mai mu anya sapa dia efipi mienu ene aduonu nan mu ebeyire se benta e de ama MPP so betimi asaje tumi no atena so biem ewo adwane so na ne nsemu enchiremu ya wode man na busia yenko na yenko nkotie bi Ebusiafo ya boya homode say yan sabekon monya for Eugene Boachi entry na ne nsemu awode etudwa no yetimi akwa akotie bi nyina ne sa wo kyeremu Ghana sikasem no eyade asabre ya yekase no ensisiye na aban na ama nani amre na wantoto niema ama Ghana fo wanto wonom ama yesikasem no bibia nkoye padia ene 2024 abato no wonom ka MPP wonom bedi nkugwa ma NDC amanyoko no wonom afa ho edi nkonim mampegin ekushia onabe se ye de yatem no ye se ye bia ye surat no frata president na adudan Kufuado so opeso work no frata the finance minister be the president because an executive prerogative on the minister no Ghana MP the other year when in the campaign na adudan Kufuado na Ghana for to abama no it is not buying MP are buying there so na da no if you bit my am say openi na mampegin ade de na mi enkoye ye ka not na che betu wana mo fine ye ka no say hey me na me mampegin me dey mean say for see two for into shebre ye dey facility see dey na ye foot to the mo mampegin and masaka say aban so MPP aban no on da mampegin say ata ba say no see man kwan ni na kino frata nye IMF negotiations no nya budget no ni wonya for say che me sabonsu na she be gani o priswami our majority leader and minister for parliamentary affairs so it to say planning orders we obey budget go na say appropriations no nkema ni man nye saroma ni nsa ni na iwe so we are frata so bad dem no be can say IMF deal na kasa no March no be as e nya deal no still deal no you finalize it is say iwe saroma ni nsa we the March na say next month say year na extra ya ko year ki so February the extra ya it say iwe na president too said so sano aso ba the plan wa ye ni won say bi aka they say can be aka posterity and a judge say mukasai if the president and as a mukasai but we are saying no economy is turning around so no see kon nyina yi bond deals and some me no more cost nyina no nyina yi Odimonya for Eugene Boachi entry wano ejemu na hyebedwane de ma de hye ya wano mo subin abato mpesia so santimantem asenum ena yekọ ekotie nwen ye ramu ewo ensemfo from dia na sayada ena aprosifo ya wano mo santimantem asenum wano faye no ewo konongo wano etimiti won ho egu mu ni nyina no ene se national security for be se dumiensa wonya ne tiesa wakwa akohyemo ewo bosome frɛ ho esiwa ene ne tamo na de wonum eye nyina ne se galamse ase ena wonum ene nama wo mo genkofo gold sika kokko yi bi na wei ena wonum enya ho popoye plosifo ni bi ena wonum so ebo commander amane commander se he ne ha wo bi ntimi free krato na wontimi mesaye ho ema yesa bia son de etra anintom enu tin ko mo bai kra no mo fa ye ho ena mo ka se sei na ye kwa ye kra de a kwan bi so na bia nkobeta wonum achi ne kwan paso na ko makwa akodi dwuma de esese wonum ye ede boa galamse tuo na se no na nka wonum etimi aye ne sa boa wonum na so no masa wonum ho ede mra ahye wom nsem wa bra wo kyerɛ sa asrafo wom na policefo ewom dia na wonum abepie mu ase no na sa wom
family kwan so na wonom atimi akwa jamafo godu dia wonom so besi pempim wo bonfan kwanta ekokonongo kwan no so no na wonom munya kwan se Land Cruiser bi tuntum bi edimidka gagaga eba na no mu pempim ni ntinetimi gina ya wonom gina won na ye no krante ya wonom te ya no na chese national security for best edumiensa ene etuo kika wonom ho ena ebo ya godu etuetuem nugget etuetuem mu bi ede keka ka wonom ho a wonom chi ne nyina na prayer ye kasai no wonom achi wo mu nyina ya wonom eche se national security minister ye Raken Dapa Abed ya de a waba ho wabra wonom so ete asem no na sabre do mu hwe ni mu se nyame ya dom a eda juada asrafo ene aplosifo dom no wonom betimi de krata ba bonten na de omuka ewo ede kire asem anase de kire mansan efa asem we hu no wonom etimi adane dinte no ye hwe ni mu wo kira da de ebepie ma free bia no ye ma ye tie for maso ensi ewo ho na pegi pebi ya wono so aben ewa abefo kwaye didi dwumemu yewura kwadwoche aboakon wono so ede atodwa echesa aban ne kebeya wantoto de amase beya ne dwumaku ahodo ya wode ni pebi atuatua no wobetimi ayika ne ma bomo na de efrani data no wono matimi dibi ato na no betimi aboa ama kwan paso na aban ne ye bibia basahare so na ne atimi akwa afa na nyina yenkwankotie yewura kwadwo amwakuche ensemibi Mejidi yese baby etwemu no Ghana ye nhihye se pese ye national ID na ye ka national ID na ye database a mefa ne se aban eye na eboa ema wotimi chechire wo man ni ye efesika se mu ene de keke ka ho security mu economy tela bibia enti se ye national ID database a ne se ye nyina no ye gitum se eba na aba boa na aba ye a single system a enka aban institution including private institution kura betimi akwaje pe information bi dey free ho na etimi dey aboa wo mo nanso no de ehu ni se yaye national ID database no enso de obetia obeda sorry bia no na state institution bi epese oye ono so ni software na so oye ono so database eyade a saade ne ka ho na ema oman no how sikasem ho how ebamu ena esa create a lot of corrupt activities that wo oman mu obehwa se yaye national ID database nanso no DVL e wo software other state institutions bebre wo software me pese me gbobodin de e be sere ne se software ne se free se database ne free se ye ni year ye hwe se every state institution bia no ye betimi asynchronize na integrate omo on board na omo timi akom akopɛ information a omo hwehwɛ de adi omo dwuma na omo timi de adi enche kura na statistical services so bɛka nipa ekenkan adan ahodo se ye nkonkodan sorry a def and bef enso so omanya emoa bi free baabi enti omo nso be fiti ase na omaye a community population register entiase yen sheda ni saa ne ma na ekokokosum deaf and deaf pe bibia enko mbetimi nya saa information na free statistical service ho statistical service pe bibia obetimi ya pe saa information na free ye national ID database. Ebusiafo yewra kwadwa mu akuche wono aben ewo abefo kwan fa so edi dwumemu ena wode ensemi etudwa no yemonwemwen na nansanya ena Ghana Statistical Service GSS ya yewra mu akona woka wono masemi wonom so aye hwehwemu bi ede aba betudwa echese wode wani echemu abadwuma yefo na wonom aketua ho nsem no enhyada enkoye ni nyina no ene se wonom mo ye adwuma ewo memu abaya fa wonom nyina no ya sabre wo chese emu abupen no aduowotwe wonom sika ya wo mo eje no bosome se bosome aketua no eyade a enu 3000 Ghana cedis when wo chese eyareho na nam so ntie no woni kase efo ye no ewo sompa etwetwe enkomo ema wode emu nkyeremu ema ya wo chese we de abetodwa no enya no wawa kra mekasa anya me wawa bebre disanse se ye hwe economic situation ye wom anase omanya ye wom a afi na yefifi ense nanso nkanyame aye adom ama adwuma chede a odi ama yen na wo hwe adwumayefo akatua ewo omanma enka ye hwe International Labour Organization standard ye beka se wo fam kra example say adwumani bia epeso benya living wage eno eneboa ma adwumayeni na setenemu etumpon na wonya adwempa ade ye adwuma ma adwumawura nanso ye hwe situation ewo mu oman mu a enye saa na etie na ya bi ID oman Ghana nya bebre esan
se unu bi ye adwuma na wontimi hwe no yi anase abrodode ne niam ayese wonya no ode ne nyansa ebo adwuma no se ne nsanka eya na onyi ne yam enye adwuma ode amemese na ye adwuma enti meka se enye ye hwe se bekọ animu na aboa ama adwuma fo ho ato se wo hwe Ghana adwuma fo ayese omo ehu wanwa anase awawade bi na omo de ti adwuma mu se wo hwe edi ni aba out ye kura na gross salary. Most of them grocery so adwuma sika ye ditua bet we akino na ye betete sika bia deduction the specific deductions kura fimu enti nipa no nkofie no na che sika kita no kura no sika entimi enye bibia enti Ghana adwuma fo hu yehu se ne amra bi president kofo ekaye no che se wo hwe se ne adwuma ye fo etimi survive wo mema ayre ho me no ka say obi kura o gite ati no ebi kura de wo fam be 800 a month 1000 maybe 500 na so nipa no timi survival won entimi pay sugu ne yam me fo na wo ko private sector nso a ebi wo kura sebe wo te kura na wo se kura fen enso nipa na nkwa o di Ghana no tip labor no do so do ya wadru emre bi a me fi se omo ewo mi living wage a etu omo ka omo to omo timi cheche bibi sanya kakra kura to ho ye hwe nipa kakra bi timi se bi Ghana Ninyina management yewra ya ikotie no Orua Martin opoku sechere wa ben ewo ensensemo eba apade ho ensemo a na wode ensemi etu edwano na yebora ensemfo from no na say best na watwemienu mu na yekoi na arahosem esi tekini siria ninyina da asase wo so ya esi ho na Ghana ni de shekan ya wo bone ball ewo tekimemo wo ya Ghana Blaster player Christian Echucha Sam sabe ya yekasa de ne ho ekomu ya hwehwe na enu ada enti ye ba ne nye de ne nyina ne se wo makohu no na mom na wo yete ase wo ese wo free atiasefo asase so ya wonka ye ho ebiemu arahosem we say ebeto dwa no Ghana fo dodo na emoaye ema enam so Sompa kase yesi monte so ene wonom ekwatwetwe nkomo se sen na wo si je sa arahosem we say anasem because they all see bobo no they are me say I quick see one no me yem shame pa antimpa na me bone say bia obes 5 by ja yeso wo kura de mo ankwantime nye nti ja ye bibia be manya nkopon na yankopon afa ne kra see nti dem work na say yankopon fa ne kra nsie ye ti wo ne de ye me ja me ka say nya me ya na me twa to me ya papa esemi sun esweje bende loka dia enkwantini tabusu asme mo mu nyina ahede se wo mo kafra ya me nanim de ye na wo yitwatro me ya papa na nasu me raw papa yenua Christian achu ye prayer wa bo Black Stars so na duwo nu de na nanu pray na wonya nwimpo no Ghana fo na sase bo no owuo to eyesa na dey owuo na dey e be say fa oprekope because ade no nya nwi enso na ye dey ye bo no eyesa na dey ye bo no wuto enyesa nti Christian atu dey eyesa na nkopon onfa ne kwensi yi obetima aka ya ga sa me shada nye football fan wa say atu dey atu anga sa the way I hear on asamwa jan kama ye kan se bedi demo ayi baye one na ye atudi otum se wo ye good ankasa ye so otum se na the last go ko she you kra to say yes nra anope kra me hwe na awose agum so bende mamu anya basa nti yame fa ne kransie yi na didi se da ache so ba wo kro be kokopa o mano de bia be ka no first na doye ano sa say Ghana Japade as my friend can konye s last player but no na so twinu akra efi endino na doye de as me pen bobo my hearing boy Newcastle but my hearing bobo we asem na reho na minimum de kronti abema ba ko na ni age ache se wo sere sa no ebusua Christian Echucha Sam yenu abema wo kope bibia bedi ene me beye den enam akoti na nanom nse do e wo bi man so na sabre ye kasa de so medru o mem hasenum na emum na ye den ya enkodru se
brebe kwa nanim kakra no aba bedru yese suraboa owu ewo esoro kora ne ntakra no ya na eba form ye ma abusua ne nyina akafra ema wonom hyede wo munue ema yensu yenue bi ye nyina na ye bompa ise nyankopon encheche ye red yesie no ye arehosem ya chese odwene ho baabi a na enye ye owu obi ya baabi a na ye nua be ma no hye no na ya ade a eti akoma na yente no ye ma omu nyina adakena nyankopon encheche ye nyina ye renkanka ne na busuafo ne maame ene ne papa ne edom ne nyina Yankwo ensemfofro mo na yemonwre mo ewo jankoba ekroba akoye no eben enkawie na ehwanso so arehosem ya efri ho eba kire mu a shankani bi efri mu na bra so obetimi akope ne krabre bra wonom ebiebo wonom ho akwaye ya sa ne ma ne nyina no na etuo ekasa ye enam so amani pako wetina nanom ensiedo ama afofro nan bin so wonom epraya sabrede a doctor for ejina wonom so ma wonom ayahwe na obi ana wode nani kotwa wisia ne hwene esantemo ejina ho bie ye beka no se eyewitness eye obema bi efre ne sa kode wane sompa kase ebonkomo ma wode ensen mu nkyeremu pote ede ma yense Robert ni bi ewu jankoba emsebe bosome baako edikan ni mu no no ye no ena na abusua ya ntoto ye se omo pere kwabre ewu jankoba ho enti ampa no nko yi mu no beto school park ay bobo wo so no de da nipa no aro afo no be ye bia obi aba na obesu no na okọ obi aba na obesu na adofo ne abusua fiti be hwe no ene ne ti last one ana ja musu ya na ja na ho kwa kwasi no enti na ofo ne ye ma de se da bia ye bo lodu free jankoba no tomate omo ba no de ba wa ba betia be show kakra se na be ya obi abo so driver ni ampam de bae ankomo de ko no ko jankoba ko woden komo de ko asie entom du asie kwa no no me ma no se omo ne dia go ta dia am de ko omo dan fo pa panyi ba ko be banti owu ya so ne afa no kwaku ba na he na do na afa de bantima entom ko du ba mo no na boy se omo ntia asie omo de ko ba bia na otie omo de akokora ba ho omo de akọ ba a so ku di afiri enti de owu ya se obi apia fifie no ma atuo ko soro or the jerk also hey and also we into a buy second one or two and adantia or two so you say my adantia who you know all bill one day apem who you know any free say bia o me go do what to be nyan kwa but o me go do what no e wo say we je mu kra ba ko to so you say no ko fit antu also if you so no ba o so o dey e fa na sum no wu into bedu e bo amate hospital no e no mo say serious into mbalaji na nim ni tiri nyina anu me say ambulance de ko emergency no wo ma tare ye o mo fa o mo tell kakra o ma hu no enti e tire no hu say e tire no pada na bi fa o manim e fa o manim no mo say o mo so ni ma ya tade ya de like into say ehwe agu mo so no ene ba ya e ma ye hu say nipa ma ko ba akra ka ho e ma na yelu e na sa na to wo mo Ebusiafo sakode ena wode enchemu efri jankoba ekroba akoye no ebe enkawe potemu a enipa baako etina nanom siedo abra foforo nan so no wonom prepare mu odin a doctor for hwo mu wabra na ohyenkani bi wonom etimi akope ne krabre Abusia yen twa ye homra na ye ba awokansie mu nsem ewo eyade wa hase ne ye de nyina bebro na ansa na ye kan cho se mizo free drink no ewo adwaman so bomode na ma wonsa entimi enkan bi na enkwada no so enunum bi betimi abo mopom den ama bibia akoso ye ede ama wonom mesro eye na wo ye ana se ya bedin to dwumedia bi a wudi se ya ye fra na se den me kan fo mizo free drink ede amam sanso na 5G no so ewa hase nom ma wonsa entimi nkabi we etimi di mema kajam fi say energy drink na wo bia so timi num bi efi say ye fa endro bia emo anase enema bia echese entimi moa ena ye de agum guarana wom eboa pi eti wanum grapes wom grapefruit wom ginseng ya na nanom efrin tetentrene wonom edidi dwuma ema mema so ebotwobo so ye ewo empemo no ni nyina so eka ho ebi na eye green tea eno so ye dro papa yesum
Etum Samuel and Norway saying na drew a year 5G mix animum 85G dear a year edema will be bia Bomber day Nema wonsa enkebi nepe aperitivo beta and so efa so akwadaya ne fire de she a ya na yatase sa wonu mene adaje ne shada ni hobiem we efri isa brochimemu akra ne fire do amane binom efama ne nyina bayi ama efi bia wona yefrum no epie ama akoda no waye kama wankasa wani beje ne ho ana se wo yare kidney yare ana se diabetes ne nyina no etimi boawo emetu ase entem na bema ene wo ba wo bia etimi nom aperitivo beta ne bi miensa maka nyina no omo numbers no 0246 270 221 0246 270 221 oya store anase bodwa bi apebi mo amotonton so ni ade no mo mechi bi e wo Sompa FM ene Sompa TV abrosem ha wo soame kumase soame eye filling station nchen ho na monton na mo benya efaso pewa e de e free so afe ye twa ye ho sima kakra bi mra na ye fa akansie mu nsem no ento amoso Ya boy, ya back Sompa. Ya boy, ya back Sompa. Ebusia ye beda mu ase afa ye hwe awokansie mu ensem sede na awatwe awie ye enema esi ekoye na yemonwemu ewo eye EPL English Premier League ni mo na enrada matches ni bi etodwa wabla Aston Villa tenafie ma Arsenal betwa ne kanan wotimu mienu ewo ho Brentford and Crystal Palace ekowie tipenko 1-1 Wolves etenafie wan shebi Bournemouth ebete kabako anaso betwa mo kabako ewo ho Brighton and Hove Albion enso tenafie ema Fulham ebetwa no ekabako ya wentimi antibie Everton enso ni Leeds United enso di boani ekowie eche Everton etwa kabako ewa bra Leeds United wanom so entimi ansimu adabraka Chelsea enrada Stamford Bridge asione enya samketwa wanom prebia na so Southampton enso ebetwa mo kabako wanom entimi ante Emma Nottingham Forest enso ni Manchester City edisi ni ekowie eche 1-1 ena ekowie mu awo na Newcastle United enso Emma Liverpool etwa wanom mu fie ebetwa wanom ekamienu wanom antimi antibia nedey Manchester United enye fediagro wanom ne Leicester City 2 p.m. game no paso ama Tottenham Hotspur and West Ham United enso 4:30 p.m. wanom dia no etimi abetodwa na say ena hyehyapon on the table no esitie Arsenal decline with 54 points. Manchester City etosumienu or 52 points. Manchester United etosumiensa 46 points. Newcastle United also 9 with 41 points. Tottenham Hotspur Tosunum with 39 points. Fulham Tosunsia or 38 points. Brighton and Hove Albion wanum etoso enso or 35 points. Samsung and Liverpool Tosun Watche or 35 points. Brentford etoson kunum with 35 points. Chelsea the Blues otosudu or 31 points. Aston Villa otosudu bako or 28 points. Crystal Palace etosudu mienu or 26 points. Nottingham Forest and sutosudu miensa wanon so ewa 25 points wo. Leicester City ne wanom ehyiemu wada eye 14 with 24 points. Wolves at the 15 ewa 23 points. Everton the 16 with 21 points. Bournemouth ewa 17 with 21 points. West Ham anase wanom so ewa 8 and 20 points. Wanom etosudu watche ewa ho. The otoso 19 no Leeds United wanom ewa mano donkuno ena Southampton wanom twatso ewa duonu ho wanom ewa emano edu enwotwe yenwramo ewa Bundesliga Germany fonso dienimo na nano fiada Osberg wanom etwa Hoffenheim kabako wanom antimi antibi enwada games etodwa enie Stuttgart Eshamiensa Emma Cologne wanom antimi antibi Bochum etnefie Emma SC Freiburg etwa wanom ekamienu wanom enso antimi ansimu adabraka Borussia Mönchengladbach etnefie etwa kamiensa Emma Bayern Munich wanom enso etimu mienu ewo ho Wolfsburg enso antibi Emma RB Leipzig etwa kamiensa Eintracht Frankfurt etnefie ete entna mienu ama Werder Bremen enso antimi ansimu adabraka ne
day say ena ebesi akoso Union Berlin wonum Shaka 04 ena ebesi ani wo bra about 2:30 Dortmund Borussia Dortmund wonum sumne Hertha Berlin ena 4:30 no so no wonum ede bubble boss Leverkusen ene Meso 5 ene that 6:30 p.m. wonum de no ebeba so na Spanish La Liga no so say ena ne Mexico na no fiada no Girona wotumre wo shekensia ema Ameria wonum etimu mienu ewo ho na enu ada matches ni se na kwa Real Sociedad 1 Celta Vigo 1 Real Betis 2 Valladolid enso etimu bako Mallorca 4 Villarreal eshemienu Osasuna etnefie 1 shebi ema Real Madrid etso wonum ekamienu na enede say enebesi akoso 1 p.m. echene Espanyol enedi beshem ewo ho Rayo Vallecano enso 3:15 p.m. wonum ni Sevilla enedi bebo ni Atletico Madrid and Athletic Club at 5:30 p.m. Omudi and Barcelona and day one Sonic Cadiz 8 p.m. pepe and I want Diano so ebetsoja get fenyame yaduma watchada one Valencia and so at the bebo and Serie A no say nanu fiadano Sassuolo and so Napoli koshia 2-0 and 2-0 and a Napoli etimi try Sampdoria 1 Barona and so etimi no Monza and Rada one Antimi Antibi AC Milan chomo kabako Inter Milan 3 Eden is 1 Atlanta and Neda Omoni Leeds United 11:30 anopeya one de no Basso Sassuolo and Napoli so at the end yetimi dia Sudan and Fiorentina and Empoli at the Bebo and Salernitana and so Lazio at the Ashisha Spezia and Juve and so the Bebo and Emma Rova and Ase Roma and Verona and so the ano etimi abasunya me yaduma watch na 7:45 Pepe Torino and Cremonese so at the best share so ewa yemfa legano French diano entratso also so nanu fiado mucha mienu malium etimu baako Nice and rada womni Rams and so diano obi antimi antin shane yonko ewo ho Strasbourg etimienu Emma Angerson so she baako ho PSG na day womni Lille for at the bebo ni 12 p.m. Brest ni Monaco and so the best so Lorient ni Ajaccio and Star Rennes so womni Clermont Foot and so diano ebeba so Troyes ni Montpellier 2 p.m. Barcelona and the night and so 4 p.m. Diano baso enenso no Toulouse and Marseille Olympic Marseille diano baso abusia for ye fancy ase no ne sorry kase ebo no so ye fast da emaye Rasanti ebo Benedict waye samufo panyin my PK etna haboa me DJ Rocky ni Dr. Silas omunyina ehwe MC aho ede mayen newsroom for nyina sunyane Sompa eni kumase Sompa yeda mo ase midi do hene yire ma me ekua yeboa asiama ye sorry dear Dr. Sly chief driver wasini nua bema eba opoku se wa kezia wo kunsu nyame adom kosku kunsu nyame adom die primary na ya wawoda kezia nyankopon shop papa so odopa koso abo nwomanya nyankopon no adom nyansa ene nimdie ya obetimi ede abo wa brabo ma onyiche ya hoden ne apomuden ewomu yes sorry so yes sorry so ama DJ Tofiakwa wetimi abe ede fache dwumedie no abeto mo so eje mpempem efi won poche mu wantie bia wa yo ho Sompa 93.1 hanko a ena ne mapa ye wo edema wo Onitim bie puwe Opuwe ya wampuwe ni kwa o Odi eniji eni mkansha Abarabo muwefu Mwani daso Edi eniji abiro ni penyina Sompa ba Ebe sundima Sompa TV Yabo 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 Sompa ba Ebe sundima Fawa fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Efisa gudie munsemo ubenya Aberabo munsemo ubenya Nyamsungu nsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa dibre ubenya Ubenya ninyina ubenya Sompa TV
Yabana papini so Sompa dear Emma Tofiakwa Comfort so menya wanka nye. Oh sir, na de se macho. Na che se anadwi wo de oba ba fia. Dabio, matresia na me da so no. Wo se me complain kire wo. Se me da so a me fili na ade che krade a na yese de yanom e de me kwatwe concrete no. Na amanfo di extra comfort foam ho ada se kire me a enrada me kotobie na jai. Mada na dwi se. Why you lucky pa. Na se extra comfort de. Wo kokro mu a enu adin an obi ebo. Yese so na de pa. Wato bie no. Se wan tobia mame pa on. Ane sa gbawu, metododo. Wo mo ye types, any size BAB. Every student's mattress. Equally high density, low density, king size, queen size. Hospital bed de nyina. Oh, wo mo ye utumi kwaye special order. Na wa ye ne said your pen pepe so the amount. Extra comfort mattress full and ye papa so. Enti a carpenter for mo sampa. Na nyana e wo Jiwak Enterprise. Abrepo Market. Akwesiman, Bofuyedu, Roman Hill. Any ba bia tonto mattress bia. Tufonko Extra Comfort Limited. E wa Tuma Francho obey of France. Telephone 0244-853036 and 0242-810-705. Extra Comfort Mattress. Dama Honto. Silent night, lonely nights. Hey, you're hene. Utaka kre kokoda ye na odi adane nyum tuei. Opeso bia hu si akwaje ahome baby ana. Me catch real. Sa ha kama pachen baby na anu ye koye no. Hwe ahafe. Empa no so hoden. We kra area na ye serenti. Betumi aboa me aye project work ni nyina. Silent Night Guest House adwuma efo animu te. Omompa ne soso. Na hwe omo restaurant ne soso. Omo ye both local and continental dishes. Silent Night Guest House. Womo VIP bar ni gym ni die. Enye mo friendship mu. Omo standard and executive rooms ne die adutwa mu. Ye wi ya say twa bed and breakfast. Na kese adwuma no asi. Udo Silent Night Guest House and Event Center. Ewo Kumasi. Wo free IPT. Eko nyantreni ase. Oni police container no ne die animu hye. So pe bookings bia 0540942916. Silent Night Guest House and Event Center. Home away from home. Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge ni mu eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom se wata ha ya ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi so 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDR je dwede nkrato ya atum Wapem o sese de wapem me mapem sese adwuma na si o hye kai uni sika o se di asamatiam sa na watwi ma fon mel na sompa nkomo be frɛ o se me se amatere wa hode me ko a me tu afiri kromu ase yo ye be tawo no enemafo akaka bensam po atwa gaigai ne nyisem we wo bedru sompa nkomo abadwafo ani ma ne ntakra fo se tansesere wa ba nsu ato abo no na wo ati owurai se wode ne sika ene who you know to me or what to ne ho no ose se wafuru kwa mepo yo afen wo be furu Kilimanjaro Santeman Ghana man Sompa FM puso ne ho de sompa nkomo aba efiti don kukosi no miensa ama kuroma yedin adentira ohini ni adazo asofo maami prema ni Santeman gina to amani din foforo ona tie adwamuntra ene woni na pamfo atentrene ya hye wo masebe na wo mo atenasie akukuduro ne nokore nko a wan na obi sisi no ne oba na bema bi atwi na die ne ya han ne dan ana wa han dan fie wura sisi no abusua pani bi twa fufu afiri wati kwa behye wanum he asem biare ha wo fabra Sompa FM na fa beda sompa nkomo na yani wasema adwua da kwasi fie da biara sa wo how be afre 0244-809-641 0244-809-641 Sompa FM sompa nkomo na ne Asantemani Ghana metie ya nom don kwa bo sompa nkomo so ekuroma yedi Jaimanenka Fakye dwumadie nie onua fakye na awurade mfa nkyɛw
Tofinie, Tofin Como. Tofin Como, Tofin Como. Nkoma emu ohwam, nkoma enwanwa. De. Bechiwasum. Ah, Tofin Como. Tofin Como. Nkoma ehu, nkoma esre. Tofin Como. Geges, me here Tofin Como. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno na tofi ede bre wo. Tofin Como so ede. Enti odi ama. Tofiakwa, Yafiukwa, Tofiakwa, Yafiukwa, Tofiakwa, Yafiukwa, Tofiakwa, Yafiukwa, Tofiakwa, Yafiukwa, Tofiakwa. Bonyum mayente Tofiakwa Yafiukwa Tofiakwa Yafiukwa Tofin Como. Sompa 93.1. Japatie nina ya hudie ne yewi nina ya mfanko sadumbia sonswa binia fanasi damanu sishirabi wawa ya mfamano Yesu Se adumbia sumuswa odaseni susujwe o na ya dumara kwa o tekramada bodwe mo na samoja de me frusania e adumo
fama wa unti na uyo. Yes, nado. Atuma bura tuina so. Yes, Ebuna ya tiasi. yes, Asumo. atumo, umarako. Yes, Enya unyansa, enya wane. adum na utiasi. Yesu. Emianom hwɛ tete no nyamedini nyamese bi unti abrabo yi mu enimguase amachi sɛmi hwɛdeɛ awurade ayɛ me nnɛ ya sɛmi ka kane no baabi a na mete paa ɛnkurɔfo nkye tena tete kotodwa mebuo di mu ne so amate sɛmi di ma abrabo yi mu adanse akyerɛ wa mekanka wo nyimyo ei baabi a mabɛduri meyɛ awurade adom o kame no adi a na ɔde ne mi no ɛnɛ ɔmfrɛ me sɛ bio ɔsɛ onyankopɔn sɛ sɛ medi o ei wɔyɛ me yo baabi a mabɛduri ɛtɔ dɛ yɛ wɔn sɛ nyamea mpo awokyerɛ nti maatadeɛ hyɛ me nyinaa na mede atade foforɔ bi atetam wadom yɛhyɛ maatade foforɔ bi wayɛ me yo Ebrana sochi bubom ehum ritu Udin koto dwemi tiemu frima wiye musa adum rapom yo Membrana kuponai Bami wo wenimo mi ya umo Abrana onya bubro kumene masino Udin pa body mi tiemu dindi aya bitanya mbe Same frewa eya bro And God of Enoch, He had my day.